بخمل وروشة شيرين وخشة شيرين وخشة زمان كردي بخمل وروشة شيرين وخشة شيرين وخشة زمان كردي بخوش آوازه لطيف ونازه لطيف ونازه زمان كردي بخوش آوازه لطيف ونازه لطيف ونازه زمان كردي بيتا فقيه كبرى خاليه كبرى خاليه زمان كردي بيتا فقيه كبرى خاليه كبرى خاليه زمان كردي بخمل وروشه شيرين وخشه شيرين وخشه زمان كردي بخمل وروشه شيرين وخشه شيرين وخشه زمان كردي هاوانو اسپر خمگینم که ام جهودو دقتن تچما وسط فكري هذا سدر ام چما جاب بقدن ام لبرن لا مدنه وام هار تنهب ببينه هوالنو حش من در باس بنامسا دی بیرا وام تازه هاتبون نو هاتبون kursa زمانی ما دست بکر ماموسته دلدار هبو سیابند هبو چه در باس بو اری ولا دم پرزو در باس بو و اسپر خمگینم کو درس kursanlara daviye işte هوالا eylem jiyan tişteki usaya daviya her tişte roje gitti Ejaliye kedim pırşadıvım ku emiro dipmaya xavistinin u ezebim mamoste ezmane kurdi Maşallah. Kabus hevala eylem mamosteti evkas tiştek hisanine Tüyücü bu mamosteti teke ve stajyeci Eri ezanım le stajı pırxaşa ez pır heyecanlıyım براستی اول از دمکی از قرصه درمام لبله او قرص جبوم پر تشتکی گرینگ بو Tamam. روش başlayalım. Punçma var bunu sarkiya. Nere? ماموسته ev ders ama daviye tu gelek me tişte xoşik nişanda em gelek işte tişteki himbun jibervi em iro hemberete rez digrin spas mamoste راست ما مستی پیوسته گو ام البرتا رز بگرین Hevalno. Gelek spas lebeli peyuste ko ez berwer rez bigrim. Jiber ku de haqa zor u zahmetiye de haqa stengasiye de ve deş kursa xo berneda. U hon zamanı xo xodi derketin. Du mamoste ve hata girtin. Deriye ve jbo 2 santima hata deriye kursa ve jbo 2 santima hata girtin. Lebeli ve disa deş kursa berneda. Ez ver rez bigrim hevalno. Mamoste ev kurs boy me pir green bu. لی مرو زمانه کی تنه به قرصه نکاره بده جیاندن زمان دناو جیانه دادجی Rastı. Sen. Abi bişar rast beje peyüste em bi Kurdi bijin jiyana xwe bi Kurdî bidomînin zimanê Kurdî bi tenê bi qursa zimên najî divê em televizyonê Kurdî temaşa bikin pirtûk rojname û Kurdî bixwînin ancak bi vê havê bijî Eri. Rastı. Te gelek rastı tevali mesela. و هلی زیده لهر دری کردی به آخافتن حتی که ام خون و خیال خوشی کردی نبینن
em nikarin em bêjin ku em bi Kurdî dijîn, bi Kurdî diaxivin. Mamoste ez divê kursê de gelek tiştê xwe şîn bûm. Mamoste Siyarbend û mamoste Dîldar û te jî gelek tiştê xweş dame me jiyana xwe guherand. Gelek spas. Hevalên li vir bi taybetî jî hevalên jin gelek tiştên baş li vir hînî me kirin. Bi taybetî jî dîsa bi taybetî hevala eylem û sîdar bi me dan zanin ku zimanê me di bin bandora mêrîtî de ye. Bele. Ez ev tiştên ku li vir hîn dibim evana dibim li partiyê bi hevalên xwe yên din re jî parve dikin û êdî li partiyê hevalên me mesela tenê nabêjin bij biratiya gelan êdî dibêjin bijî xuşk û biratiya gelan. Her bir şey heval yenirse. Hemû heval wekte dikin bi rastî şî wê gelek pêşketinî xweş çêdibe. Mesela hevalê Yusuf û hevalê Xelef jî pir guhertinek mezin pêk anî. Hevalê Yusuf û hevalê Xelef li ku ne? Dereng mana? Wala îro min hevalê Helefdî pir heyecan bû. Ji ber ku em ê spasname me bistînin. Lê wî ji min re got ez ê saetkî berê ez ê herim kursê. Lê gelo tune û siv jî nehat. Nizam tiştek hat serê me. Belki Min du saat berê ev pevra dîtibûn ji min re gotin em rojnameyan bela bikin biqedînin piştre biçin cilên xwe biguherin û piştre bên kursê. belki rojnameya wan neqediya bû. Loma dereng ma. Ev jî dibe. Na hevala sidar wala ez dîtirsim tiştek ve serê wan. Yani îro dersa me davî ye û em îro spasnameya xwe bigirin. Çawa dereng dimînin? Ev jî rast. Heval mam nekin telaş dibe ku vên demekin de. Îro rojek kêfxweşiyê ye, îro rojek şahiyê ye. û mizgînek min jî li heye hûn ê pir kêfxweş bibin. Îro mamoste Siyarbend wê were sertîfikayê xwe bi destê xwe bide we. İnşallah mamaste. Valla tırsık di nava me de heye. Heval no netirsin. Ez ji were ser mamoste Siyarbend tiştekî bêjim. Wî dona pêr ji girtîgehê derketibû. Piştre di girtîgehê de jî wê kursa zimanê Kurdî vekiriye. û xwendekarê wî jî qedandine kursa xwe tem di kovarek derxistine. Ev xeberek pir xweş e. Helal be jwara. Wana li girtîgehê kovarek derxistina em li derve nam nikarin kovarekê derxin. Mamoste em jî kovarek Kurdî derxin nabe. Hatta ez dibêjim kovara êjinan derxin bi Kurdî. Belê heval û çima nebe? Lê ji bo ku hûn kovarekê derxin pêwîst e ku hûn li televizyona xwe temaşe bikin, hûn rojnameya xwe bistînin, hûn her timî pirtûkek Kurdî bistînin û bixwînin, yan jî kovara zêde bixwînin. Belê bi vê awayî hûn dikarin Kurdiya xwe baş pêş bixin û kovara xwe jî derxin. Rast mamoste lê hevalê sidar beraberê hevala zilan li nexweşxanê derkeve em dura xebata kovara jinan dest pê bikin. Ku mamoste jî alîme bike em dest bi xebatê bikin. Belê heval no ez dikarim alîkariya we bikim lê berpirsyariya wê hûn ê bidin ser xwe. Mamoste em berpirsiyarî em dixin ser xwe. Zat îro vê salê ewa min dikade zanîngeha min dikade mamoste. Min dê û bavê xwe ve peyvî ez vî şûnda ez narim İzmîrê ez li vir bimînim û ez li vir mamosteyekê bikim mamoste. Gelek baş. Gelek spas. Dayka Fatih tu jî li kovara me de dixebitî? Ez dixebitim, çawa naxebitim. Ser jinê girtîgehê jî ke ez karim hin tiştina binivîsînim. Guhûn alîkariyê bidin me. Vallahi helal be ji dayeka Fatih re vê ji jinên Kurd bitirsin. Serfirazî û azadiya me jî ji destê jinên Kurd bê. Belê. Mamoste çima em mêr jî divê kovarê de naxebitin. Ez jî dixwazim divê kovarê de bixebitim. Belê çima?
براستی تو راست بیجا پی بشر ازی دخوازم بله هوانو و خویایی که امی به هر دوره به توایی امی کواره که در خنجین و میر تر در بله هوانو ام هاتن داوی اکرساخو ایدی ایده ام سرتفکایی و بدن و لی ام جدسته میوانین هیجا و شیرین ام بدن و نمسا از هرم با میوانی و کم بله Mamoste Siyaben Bego. haydi صابن Mamusta خیرته نافری بی صابن صابن گلی سپاس گلی سپاس بله هوانو دنگه که حیل ببیجن هم بخیراتینه صابن نافری بی گلی سپاس بله هوانو میوانه میرون آب برامنه جبر کوه سرتیفکایی و بدن و از من بو ناز کرم بدم هون ماموسته سیاوند ناز دکم بره بله ماموسته خجه آگر ایشی ماموسته یک دلال و هیجایه اوشی گاوه ده کرسه که ده ماموسته تیه دکه پشتر نویسکاری ما فرامز الباکی اوشی نویسکاری که قلمای پینوسای پری خورده پشتر اوشی نویسکاری که میرنده سردار گراوی بله والا اول سرتیفکایا بدوه ماموسته سیابن تدخوازه سرتیفکایا حوالا ايلم و سیدار تبده بله بله ماموسته eylem sidar beli beli havano kursa ve davi baz kavarem brastici kurs mecbuna zaman xwe jbuna peşeroja zaman me pergringi da ve kurse ve bavay ki serkefti qadant brasti dayina van sertifikaj bomji gelek rumete havala eylem bu havala sidar ne olsa بله beli havala eylem beli mübit diye raste pilozlukum ve serketin juvara fermo beli serketin fazla juvara ve pilozlukum her deri zamanı xwe bixwînin û ba xivin binivîsin zamanê me rûmeta me ye ji bîr nekin vê ya spas bin ji we re gelek spas mamoste spas ji we بله ماموسته خجه تشی کرما خاره آدایکا فاته و آپی بشارت بده سپاسامش بو من روماتی یکی کرمزنه جبر کنی حشت ما هنی تدا کشته کدکی پر مزن بدن اول هنیجی کدکی پر مزنه گرگ و امنی کندنا به هنیجی بکن هنیجی بکد ماموستین کشته زمان و دو سالم کشته دن گرگی ام بیجنه کدی پر خوش و بایجی ام ددنه لی اول کو ام نخاندن اول دکینه براسی تیره نکه گرک زمان تنه نبو خوشته کده ده توای جانا مروی ده بکار آنین و ام کاری ببیجنه بیجاندن جبر کو هر نتاوی که به زمان خواهیه ام جی کردی زمان ما کردیه گرک کو ام جی به زمان خواه وکه هبونه که گده کرد بدیجاندن و رجی از سپاسنامه و بمر از بین بابا هون Ya halal aferin sana ya. بله gelek spas فرامز ام دکارش تشیر ببجم ماموسته از باورم جبر کنی ویسکارشیم وکی ماموسته کی ته هستانه تشی جی کرما خوره سرتیفکایا حواله زنار بده زنار سپاس و همیان دکم او خباته کی پر بجای وکتریه حشت مهر کنسر و خبات دخابتن سپاس ورد ماموستای و هر کسی را که همیشه پشتی و خلاصبون آوی درسه و مسافرتیکا کو بدنن و هنج ببنن ماموستا و ملت ما ولات ما پرورده بکن و همی زمان وان بکن و سپاسی وقت کردن هاوی اول بدم حال زنا Bisiklet diyor.
spasname sertifika az ji bo mamoste dildar ez bêjim yani wa bir kir بله اولنامه شید خواست که دوی روژا پیروز ده ماموسته دلدارشی نابرامده بو لی و او روشی به انشالله بله ماموسته توشی جکرما خوره سرتیفکای حوالی میرزا بده حوالی میرزا مرحبا اولنو دوباره مرحبا جواره وقتی که زانین منام سیره ایجی افوند به مرو به زمانی خواهم مرو به her jindarek, her kesek ki nefes distine o de bi zimanê xwe daxive, bi zimanê xwe têkil datîne. Na ev sertifika han li ber çavê min mîna diplomaya zanîngehekî herî hêja herî navdar e. Dilê min de ji wan hêjatir e. Dawiya de dixwazim vê tiştê bibêjim divê zimanê Kurdî di nav çar dîwaran de neyîne. وقتی چهار سرتیفیکا دادم حوالی زنار باید بارم حوالی میرزا بارن منم چهار سرتیفیکا حوالی میرزا دادم سرتیفیکا جنا و چهار دیوار درد که به زمانی کردی جی به جوش که مرزه جنا و چهار دیوارم درد که به سپاس نماز گلک سپاس بله هوالنو هوالا برفی مافی سرتیفیکای نستند شبر کدوش کورس زمانی خبردا و چو کورس زمانی انگلیسی لی هوالا زیلانشی مافی سرتیفیکای استند شبر کنه خوشخانه ده اینه هاتی نکار سرتیفیکا خواه بگیره پشترمه به آلکاری هوالا می بشینن جره بله هوالنو سر خیره و سرتیفیکای و حواله اوسف و خلف شیگاوا کوبه امی سرتیفیکای و ام بدوان ام ایدی میوانه خواه بری بکن گلک سپاس برکون هاتن سپاس خوش سرکفتن جواره گلک سپاس گلک سپاس سرکفتن آوان گلک سپاس Allah hoş bak. بله هوالنا ام ایدی بچن هوالا زیلانشین نخوشخانه پیروز بکن و هم سرتیفیکایا ببینن و بشترم هر مالا اوسف و خلف شین چی bu? چی بود؟ Az da işte. Kim kuştu? Kuştum olmuştu. Kim? Çi kuştu? Halep kuştum olmuştu. Kuştum. Halep kuştum olmuştu. Em revyen olmuştu. Em revyen. Em bir kolan revyen. Kalatan kadın peyme. Em revyen. Revyen olmuştu. Hale Sıdık. Efendim. Nur çay içedik. Yora çay içelim. Xuda işte razı be. Afiyet evabi. Müşter rojnamani. Afiyet evabi. Teşekkür ederim. Kerem ke. Ez daviye bistine perevi. Ne? Perevi nasti. Tu perevi bistine. Ya daviye bide. Tamam. Tamam fark nake. Tamam serçave xwa. Ez xo çay ve naxu mina işi ve pre. De çay gibi xwa. Ya işi te pre. Ne? Çay ve ne xwa? De çay ve xwa. Serçava.
Bir şey yapmayacağım bak, çık. Çık lan. Bak bir şey yapmayacağım bak. Kendin çıkarsan bir şey yapmayacağım. Hadi ulan. Şerefsiz, hadi lan. Oyalanma beni bak, işimiz var. Kendin çıkarsan bir şey yapmayacağım bak. خلف 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 كتعدي ويكوشت ماموسة خلف
سیخوی روی نه 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 او علی خانه مکر ماموسته او هات جمال گو برافن گو برافن گو کلندر کتره بی وی خراب بکشم آزاد کن اول خانه مکر ماموسته آزاد علی خانه مکر خراب کشتر ماموسته خراب کشتر خلاف ایدی شهید زمانی نه ماموسته خلاف شهید زمانی نه ماموسته تبع پاکروان زمانی ده هوامو ام همو كردن همو خلافن زمان ما نامره زمان ما نامره As